Alright, good morning, karibu sana mutegeri wa Meru TV nirukiriro ngiro rwega rora twina kanya ga gutegera mantu raja karinene nkatheti cietu na tawithrendi na nkatheti ya The Standard na Daily Nation na tukethira tuimurika na gutegera mantu za kariata ntukwa na arua karatasi ne kambere kanira mbiche ya tongeri batano batongerete ni mutongeri wa mugongo Daktari William Ruto kuririkana kwina akenya 20 barabara ikite gwita koti na betite koti bakimenagiria Rais William Ruto na atongeria anene ndene ankathi mianya cia cia ukaria baraba gwita top security chiefs baragu kwirikana kana kuringana na ntababa 20 betite koti betite bakimenagiria Rais William Ruto na atongeria ba sector ucio ukaria bakiuga nebo bagukaria munini wa Inspector General Eliud Langati atikombe kwethira akithitangwa ne gikuo kia Albert Ojwang urio kwirikana akwirire njare ne chaborisi irogono batwirite tukarona karatasi ne gatutantato kirinka thiti ya The Standard karatasi ne gya 10 ebaruga ikwithire to kuri na antu kuthange kwa ndene ya nchera cia Kenya gento kira kithagirwa gigikirirwa ni uchonkuni bure ikite kurekerwa tukethwa tukibona karatasi ne gya 10 nikenda tukamenya mantu jegi uchonkuni bobo karatasi ne gatwiri ebaruga tugategera mantu jegi ana bani ni kuthimwa yu bare cukuru ni uba kugwo na karatasi kamuthia na arua imantu jegi timu ya Harambee Stars irayoneke ni gwita na mbere na kuthithia bwega na kagita na karana nditigerie machi kuthaka ringire mona timu ya Zambia nikenda ikomba kuthirwa igitonya kiri quarter finals bashinda niguo kario twambirie na karatasi ne gatwire mutegeri twambirie karatasi ne gatwire baruga inside school walls the hidden reality of forced pregnancy tests and searches kuririkana shukuru ciana bare kuri na makarika ja kumba kwithira jagita na mbere na kuthithika makarika ja kurikana teja mega mono karatasi ne gatwire kathaite The Standard mutegeri rukiriro na rugaruga atiri aciari ibuize ate wachokie mwana okuo mware cukuru munini mono cukuru cha secondary ibuize nomba kwithira wage kurukira manto tajaja guchekwa ire goto frisked inappropriately ni alimu bamunya behera wabaita nguo betaga batakomba bataga kama tento bitoko batara gento kege ngathetie kuga kiroria muciari kethera na ize nyuma ya kiumia kimwe mwana omwari achoka cukuru nethagirwa akirwa athimweyu ireto forced humiliating pregnancy test nyuma ya kiumia kimwe mwana baba ari bachoka cukuru erero ithimi bibi bithithawa gutena gwitikiria kwa muciari kana muritwa gintu kiria gikwirwa ni kuviolate privacy na dignity na nigiuta tena watho niguo karium kuringana na bamwe atongere ba macukuru baruga ije ithayo renjere mwe gutetheria kuthiria ana banini kugwata yu bare cukuru na nkuruki kwithirwa bakithiria ana baba kwithirwa bagita ana ireba gwita abortion ndene ya cukuru kuringana na mtu gweto Stephanie Laura ojo no kweja na story ya ora kagita na kawathoma aruga kire miaka yawe ina ire athomagira secondary cukuru emonara ntere cha Nyanza otamu bachoka cukuru satande chionthe nio yari ntuko kuthima ari bonthe yu pregnancy test aruga bero abatonye ndomitore batonya bakabangwa na raini kuma na ari bathroom kana ari bioro bire matron akethirwa abatagete omwari akomba kwithirwa akithimwo yu niguo karium kuwiro gono rwe karatasi ne gatwire kuririkana imwe cha cukuru mono ciari girls secondary school itikomba kwithirwa chige kurukithia ana baba gintu kiria bakuga ni giuta tena watho no ntumto kuthimwa yu na kuthimwa into bingi batere kwithirwa kuri na gwitikirio gatekati ka muciari wa mwana ojo na kinya muciari wengwa lakini na ndenda ataka karatasi no kagatwire kwena principal mwa cukuru ya Nyanza uyo ni mwalimu monene wa cukuru wena eja na report ya mwanya sana akiuga kuthithia gintu kiki kana kuthima ana baba igutethetie mono ana batekethera bakithithia abortion igutethetie mono ana batekombe kuthira bagitoturo bono ntovo over bleeding igutethetie mono kumenya mwana uri na yu kurio nikendaga atetheka
kou nandi atongere basukuru kinyabo bakogera gwitetera bakiuga batekuona thina ini kiri kuthima ana baba, lakini bamwe nandi baciari na aritwa bakauga gintu giki kibatera kwithirwa kirina kwitikanirwa iria gwitwa conceding kana gwitikiria gategate ka aciari na kinya mwana huu. Irugo no karona karatasi ne gatwire rukiriro na ruo ndene ngatheti yeze mutegeri ya The Standard. Karatasi ne gatuthatu imachindano jaraja thireto jagita na mbere za music National Music Festival guchindana ndwimbo jaraja nekene gwita na mbere ndene county Meru. Naruo karatasi ne gatuthatu gatarĩrĩte cukuru ya Kenyatta University ya Kenyatta ibaraombere guchinda na bara bachindite gikundi kia bara betwa impaired students kana arito bara bari na mawathe kuma cukuru ya Kenyatta University na mawathe jao ni thine metho eto visually impaired students bara bari na mawathe na bate kuona metho jao jari na thina cukuru ya Kenyatta University barombere guchinda intuko yagoro ki Kenya National Music Festival ira chiombeta gwita na mbere na Jamiru ngakothomera rugono ruru na njira indaja rwi karatasi ne gatuthatu. Baruga kire machindano Jamirongo kenda na mugwanja National Kenya Music Festival KMF ijaretete na mbere ndene county ya Meru. Cukuru ya Kenyatta University egokurukira gikundi giki kya barabara na mawathe jametho ibarombere kuina rwimbo rwao na bachinda ruru kumenyekana ta Nyasembo ruririkana ne rwimbo rwendeto muno ro hangala rura ruthondekine mutuji keneta Odongo Swag. Gikundi giki kiarita baba ba Kenyatta University kira kiratongeretwe ni anthaka ithatu ira chiti kuichina thina ya metho kana bari na mawathe no bari na mawathe na bati kuona bareo Andika Onyango na Paul Manana kuririkana barombere kuina boega sana na batuma kinya kirinde kira kyonthe kinya kirarindene ya hole ugikenera gintu kira kiratumire njanji baba thura ta cukuru ire kamba igichinda kiri category ya university. Barabara thingatirire Kenyatta University ni Masinda Muliro University amona Moi University yucho ejere kirajukiri number 2 no karium kogo kedro kiona garugono ru karatasi ne gatuthatu rwege machindano jandu imbo jaraja onekene gwita na mbere dene account ya Meru jaraja gwitwa National Music Festival ukedro kiona karatasi ne kauga tuthatu. Karatasi na gatona mutegeri manto jege siasa na nkuchanio amona ntangurutanire chombeta gutonyera kiama kia DAPK. Ukaona karatasi na kauga tona baruga nandi kwethire togo kionekana nkuchanio na nkuruki kugaukana ndene ya kiama kia Democratic Action Party of Kenya kira kije keneta DAPK ngento kira nandi getumite bomba gwika mushemano jo dharura mushemano jo mpoe sana jora kwerekana jo kathonde kwa kana jo bangiri ntukwe narua nikenda bakariria nkuchanio cho tongeria ira cionekene kwithirwa chi ndene ya kiama giki kuririkana muchamano jojo jweki ne bamwe ba achore ba kwe ba munini wa mutongeri wa kiama giki tawe governor Trans Nzoia George Natembeya na muchamano jojo jorero jweki baterete uranwe mutongeri wa kiama giki Eugene Wamalwa kugerikana na nande wakagita gakaraja ni kwithire tokore na nkushanio cio tongere katigati ka mutongeri wa kiama giki Eugene Wamalwa na munini wa kiama giki urane governor Trans Nzoia George Natembeya na ndi kuririkana tongeria na barane ashore ba kwiba Natembeya ibo baikite muchamano jojo na baikite batete tarutera rurungiro mutongeri wa kiama ta Eugene Wamalwa nigerege kuririkana kwena kugerekana kani bakugeria kweberia utongeri ba Eugene Wamalwa na batikana Natembeya ta mutongeri wa kiama giki kia DAPK. Irugono rwe karatasi ne gatona mutegeri yes rwegie nkuchanio cha kiama kiu. Karatasi ne gatotano imanto jege Devolution Conference ire ithire twegeta na mbere na kwamberia ntuku ya narua yes ikwariria manto jege thirikari cia matora ikwariria manto jege thirikari cia matora. Devolution Conference ntuku ya narua ikambiria nara county ya Homa Bay kuririkana nandi atongeria myanya kumantere myanya cia ndegero ya Kenya ajumbe mawaziri mangabana bonda bakethera bekinya nara Homa Bay County kirike komano giki baruga Devolution Journey yambirire na manto kathumba jege witi na mbere na nande ni miaka 10 yaba mbita kuthera bagitegera theme
ya devolution conference ya mwaka jojo baruga for the people, for prosperity, devolution as a catalyst for equity, inclusion and social justice. Iyo ni theme ya mwaka jojo kiri kigomano giki kia devolution kira gikambire na arua na ara ntere cia Homa Bay. Karatasi ne gatutantatu, yes, karatasi ne gatutantatu. Imanto jege gikuo kia Albert Ojwang gakurikane kidogo karanga gochoke nyuma tukarikana Albert Ojwang nora ombere gukwirira njare ne cia borishi kana endene ya aingirwi ne areta issue nene sana nande karatasi ne gatutantatu ibandikite rogono ru araba kuga Rais William Ruto, Attorney General na atongiria bangi bankathishia guru ndene ndwangisha okaria ibombete kumeneria kana kuririkana nandi ibameneretwe nikiraba kwirikana nebo bakaritie munini wa Inspector General wa Polisi Eliud Lagat atikombe kwithirwa akijukirwa itagaria no ntobagi kuke Albert Ojwang kira keumire mweri jwa June. Kuririkana kwena petition irikite gwikwa kiri koti ya nkathishia guru nya Kenya 20 Kenya baba baiketie petition yeze bakimeneria ati atongera ba nene iba kugeria kwitha na nkuruki gukaria Lang'at atikombe kwithirwa akithitangwa na gikuo kia Ojwang. Kuringana na kathiti ze baruga na ndema karikata jaja ija kuonania kuri na gintu bagwita impunity at the top kiraba kugana ndem iba kuona gikuo kia Ojwang kana Ojwang atumba kwithirwa akiona kioto nonto Lang'at nombe ta kwithirwa agikaruane atongiria bangi bareba enkathine cia iguru ragona ruko rumenya nkuru kimutegeri karatasi ne kauga tutantatu kirinkathiti ije ngwete kagita na gaka ya The Standard o karatasi ne kamugwanja actually no manto do jegi Lang'at baruga unboard Lang'at returns despite murder probe kuririkana karatasi ne kamugwanja baruga bamwe ba Kenya ibete ate munini wa Inspector General wa Polisi Eliud Lagat akomba kwithirwa agicieberia obicine monka uchunku ni bwithira bukithithikana kuthira boegie gikuke Albert Ojwang uro ari mwarimu na nkuruki blogger bobo bwajira nyuma ya IPOA kwithirwa ikiuga mweri juthiri ati bado uchunku ni butathira kuthithika boegie gikuke Ojwang na ndi kuririkana kinyaka gita na kare uchunku ni boe poa bwitete na mbere rapo still active ikona bado Lang'at ari obisina na gwita na mbere na ngogeciawe baruga Lang'at ari back in office na mbere tegwitira na mbere ngogechionde kurero kwa ntuko inka ikurukite DIG uranwe mutongeri wa Kenya Police Service nonekene kuriongera ntere mwanya cia nthiguru ya Kenya arachemene na mabitha ba polisi ndiunga yawe akwiburu ire ntere cia Mandera County ntuko Jumamosi ikurukite akiareria andiki ba nteto DIG Lang'at athingatene na Gilbert Masengeli beriongera ntere yu cia Mandera ni barombere kuga ati barete tagutega ure mabitha ba polisi bakarinde yu na bagitaga nya security situation ya county ya Mandera na ndi kuririkana bado Lang'at nyakwethirwa kesi ya Albert Ojwang uchungu no bwitete bado ena arachokera obicine na nagwita na mbere na kurita ngogeciawe cionthe nirugo no karona karatasi ne kauka mugwanja karatasi negea 10 kwina riboti na uchungu ni burigite kuthithwa na bware kero mutegeri gikundi gya uteteri bwake otokyo mtu Human Rights Organization ibachumiretie na kuga ati kure na cover ups kana witho bugwita na mbere na arandene nchera cia Kenya gikundi giki kiruga anto bethera bakithange kwa bange bakagurarua na kinya bange bakakwira ndene ya nchera cia nthiguru ya Kenya na nyuma ya makarika jaja jonthe makarika jaja maingi jatire kairu kiri muingi aje thagero ja kithawa niguo kwirikana hau kirikega muno kira kiretete na mbere kiumie kithiru nara Nairobi kiraretete amo gikundi ke Kenya National Commission on Human Rights KNHCR kiareta mwe Independent Medical Legal Unit ni IMLU na partners bangi ni bararekerere riboti ya kuona ni oranchera che Kenya chigukurukira kana baraba kubenchera bakumba kuthura bakigurarua bangi bagateswa ire guto tocha
na bange kinya bagatotoro bwao lakini kurerekana report iji tiembaga kwithwa na ira ciumagira nonto ba pressure ire kamba kureto ne Kenya kwau kurerekana nchera cha Kenya kidogo iteta sawene iro gono karona karatasi ne kauge 10 no hawu karatasi no kauge 10 ibaje na rogono ro mtungi wa unthiguru kwena mtonyora akwirire njare ne cha polisi aritwa Raymond Nachibati wa miaka 33 agwatirwe ntuku ya Jumamosi rukiri na rantele cha Malindi Market Center na Vakoli constituency ndani ya county ya Kakamega ne kaumo kako gwato kwawe kuririkana agwatirwe akirikanaga kaurire mwekuru wawe kana barurira na mwekuru wawe nyumene ntuku ya Jumamosi ogoro family ya mtujo ni bagwatire report ati mtojo kantomoro meojo agokua na akwire nyuma ya gwishuria niyo riboti banenkerwe kukerekanaga mwerejo wacho agwatekanejo churi kana jo chure itwe ndene ya nchera na jo chure itwe na murigi kuona ndi families ni kwenda kumenya kioto keo mabungwa kethira muthakojo kana ntomoro meojo miaka 33 gaichuririo wengwa koragiro kana imbi yombera kumira nikenda akagwatekana akwirite ndene ya nchera na untere cha Kakamega. Karatasi na kauge 10 mutegeri karatasi na kauge 10 mutegeri kupeti na ndi ibarombete promotion ya rimu ngiri igana rimwe 30 kupeti ibarombete promotion kana gwitithwa nkathi kwa rimu ngiri igana rimwe 30 Kenya Union of Post Primary Education Teachers kupet na ndi nimenereti mono Teacher Service Commission ro irwangirwa rwandikaga arimu no ntoba gutejaniria magiri ja arimu barabatere bake job group wemako kagita kama miaka 14 bateongeri kana batitithitwe nkathi kuringana na kupet nande ebugite arimu baba bagutura ko kagita kakaraja antwa mwake na bategwitithwa nkathi kana bongero mishara ni TSC gento kana ndi kupet ethiritwe ekiuria arimu baba 130,000 bombe kwithirwa bagitithwa nkathi komenya manto nkuruki karatasi nege 10 ngatheti ni ya The Standard one ukakari ngatheti ni ya The Standard tokatha tuicho kaira tumurika ngatheti ya The Daily Nation na njira yenkuwe nikenda wachumagarukira gwa kumutegeri ukagura ngatheti no kamikenera inchokerete othai na ngatheti ya The Daily Nation. Karatasi negeto kambere nayo kirinkathiti ya The Daily Nation mutegeri to kurikana na The Standard bitikire nkumurikire mantu roja karikire kathiti ya The Daily Nation. Daily Nation narua ire na mbicha ya mbere. Mbicha ya mbere ni ya timu ya Harambee Stars inthakaira chiguchethera timu ya Kenya. Ntuku egoro ne barombere kwiro bakanenkero omuntu milioni 2.5 kethira bakomba gushinda kana gutanguruta nthaka cha Zambia ntuku ya kiumia machindano ja CHAN 2024 nandi ibonga irikegina na bero bwachinda ntuku ya Jumamosi ejuka Jumapili sore kana ntuku ya kiumia omuchethi akana na 2.5 milioni 2.5 ni rais wengo arugere Toto nyarengathiti yetu mutegeri
karatasi gatwire ndene ngathiti ya The Daily Nation rukiriro na aru imantu tege machindano ja ndwimbo ojarango tariri jara jethirito dagita na mbere ndene ya county ya Meru. Baruga Meru trenders again as the show comes to town. Abiashara ba Meru na ndene bonekene kuthonko mabonene. Ni bonekene kuketha bonene. Nyuma ya machindano ja ndwimbo ja nthiguru ya Kenya jara jonekene gwitutho na mbere aja kiri county ya Meru. Kuliro machindano ja 97 jara ja kuirikana jara mbere kuthira ntuku egoro. Na ndi kuririkana participanti bantu kujijere bakomba kuthira bagita na kuma ntuku egoro niria ashindi barambiriye kunengero certificate na yewa. Kuririkana top 3 winners ibaba kunengero trophies kana yewa view na certificate. Na bakaya wakanyaga gweta ku perform kiri mutongeri wa mugongo niogo karium kuna chukuru ya Kitui Teachers and Training College arita baba ibarombera kwethirwa bagi qualify kiri machindano jaja kuna chukuru egwetwa enkona baiki bairito Urai Trust Civic Education na kunengera chukuru ya Moi University Primary kiewa na udene Chemero School. Kwa na chukuru ya area Dakabaricha Secondary kuma ntere cha Marasabit ibarachi indere kinyabono ntoba focusong egwito borana focusong kwa una ndiko dedekana gagite na gakega kweja ni yewa chukuru kathombe chone ni bobo yega sana ekagite na gago perform ndwimbo izi irugo no karona karatasi na gatwire ekagite na kara muthia jwa mashindano jaja jonekene kwithirwa joge kinya kuririkana biashara ichiombete kwithirwa chigio thunkuma sana hoteli restauranti abiashara babonda banara Meru mugutana na nkubo ni ukuandikiaza baririkana nibonekene ku benefit bonene kumania machindano jaja kuna mtogweto Robert Kemathi ojo no hoteli yegweto Annex Hotel mugutano ariuga machindano jaja in God sent kana jara tomi murungu ene kana jaga atethe imoshi hoteli ariuga rumu chioche komama chionde chirambuke to kuma ntuko ya mbere monka ntuko ya muthia akiugaga na kuromba machindano jaja kaireta thithike ndene account ya Meru kiri mwaka twitite kwa karatasi ne gatwireka kuonania ura biashara ba Meru mugutano kubo bonekene kuthura bagiketha bunene kumane na machindano jaja mono ba hoteli babonda na bangi baingi. Karatasi ne gatutatu mutegeri kwina mtu kumenyekana tagatamu waigwa ojo ni mwaji omurimo ojo nyimba ari daktari ukabere kana retired medic ari ugana ndena kuthange kamono ntosha iteguita ngugi irugo no karona jam na dithiriturugo nkathiti ya The Daily Nation. Karatasi ne gatutatu agatamu waingwa ariuga aranywire ndawa chiyo che muthia chiagi murimo jojo jwa nyimba no miaka 70 ariuga nandi kwa miaka 8 nombe ite kuthirwa kinganganaga na kuromba Social Health Authority SHA kwithira ikemu support na nandi itiromba kuthithio ni ukethirwa ukionaga rugono ru rwegie mtozo kuringa utaririte rugono rwa waja. Kere karatasi yoko gatutatu kwina mtu kumenyekana ta Sheikh Omar judiciary na ndene ombeta kuthura principal kadhi Sheikh Shukian Omar Hassan tanando rokethirwa gwatirite gitege chief kadhi na bobo ni nyuma yage kuo ke ora wari chief kadhi Sheikh Abdul Halim ora kuire njura tariki 10 na ndi chief registrar on judiciary Wilfrida Mokaya aratumirire nauga JSC na ndene itekeretie kuthuro ko Sheikh Shukian Omar Hassan okethirwa agitongeria koti nene ya Islamu aja nthigurune irugo no karona karatasi ne gatutatu ndene ngathiti ya Daily Nation. Na ndai kona kene nkuchanio nonto bakwandikwa kwa maabitha ba polisi ngiri 10 niyo bakugo storm of hiring of 10,000 police officers ikaratasi nege 10 baruga nande recruitment ya bidha ba polisi ngiri 10 ire bangi kuthithika September nande rere kanoyo guchererwa kaire na bobo nyuma ya nkuchanire chonekene gutonyerwa kumira katikati ka National Police Service NPSC
Kuririkana ndi kwena nkuchani chionekene katika ka NPSC na Inspector General wa Polisi Douglas Kanja. Inspector General wa Polisi Douglas Kanja na NPSC. Kuonekene gutonyerwa. Kuririkana nandi ibambirite nkuchani chiege kigina kana mbesha ira chiombaga kwethirwa chikire ya polisi michara ya polisi. Kuringana na Inspector General wa Polisi Douglas Kanja ariuga rutero rwa iru rubatera ku manage mbecha izi nabo National Police Service Commission baruga ipo batera ku manage so ntobo bukareta nkuchanio nande bae kuchaniria payroll ya 60 billion ira chithagira chikira mabitha ba polisi kireke kuririkana nande no manto tata tombe kutuma recruitment ya polisi ira iregeri mweri twetete echererwa kairi ine ukarona rugono rum karatasi ne katuna. Karatasi ne gatotano mutegeri rugono kuthomererwa Albert Ojwang giku kiawe nande baruga kwianto bara 20 bara nkwirebe kiti petition ya kumeneria bamwe batongeria bakiuka ibaba gukaria munini wa Inspector General Eliud Ndangat. Right, tuitetana mbere na mutegeri ngono ira tutromba kudura tukimureka ndene nkathiti izi ya The Daily Nation. Right, karatasi nega tonana ajinda ne bunge nene na bunge ya Senate. Na ndikuririkana ni kuonekana kugaukana bunene katikati ka mbunge nene ije ni mbunge rethere na jumbe na mbunge ya Senate. Nonto boma inya kweja moja mainya bare mbunge kana mbunge ikuganijo kwena gintu kiandikia kigotwa silent sibling rivalry ni ambere tigatigate ka mbunge ichio ijiri nikira nandi kukwirikana ni na muswanda juu ikitu jo kuongera jamoja mainya ja Senate kuringana na katiba ya Kenya ya Amendment Bill 2025 irayombera kwethirwa ikireto mwaka muthiru ni kwenda kunenkera senator inya ya gutigira niba kuvet yewi kuthoja na gwitikira nominee amwe na kweberia bamwe baraba karirite independent offices na Constitutional Commission. Senate na ndene kwenda kweja wakanya kakuthoja na kuonga mauri bamwe ba aritingugi bathirikari bareo cabinet secretary na principal secretary muswanda jora nande jukwanekana kuongera ngugi che senator na kinyako bangera kabecha kire budget making process ni ukario na ndege ntogo kidogo kionekane kuthura gitejo kirito bwega ni National Assembly ejene mbungere na jumbe irana ndeba kuga kwena limit ya ngugi che Senate na ngugi mu itabatera kuthura chigito Senate ibatera gwito nebo ta jumbe nande irugono karona kuririkana bando manja yaterumira burura kini kwina kamwanki kambere tiko thoro kampari kwina ganto kambere tiko umira mpari katekate kanyomba icho ijere ejene mbunge ya Senate na engero tera runge nare ajumbe bethagirwa bagikage karo nikenda kwariria miswada ira ithagirwa igikuonie akariba account bandiguru ya Kenya irugono karona karatasi negatuna na mutegeri karatasi nege 10 irugono rona nguthomere ndene kathite standard na ruru karatasi nege 10 ki Daily Nation roege kupet kwera TSC etigere negwitithia nkathe arimo baraba twere amwe kagita gakaraja kupet na ndene ambere tie kaire kuromba kodia TSC ni raithagirwe kiandika arimo na ndi kupet ni rite arimo nkorokie ngiriye kana rimwe baruga ngiriye kana rimwe 30 barabombete kodra barekire ngoge moko kagita gakaraja kana ko miaka nkorokinye 10 na ndi TSC ni rombete gutigira ni kubaitithia nkathe nikenda bagotana mbere na bokinya gutetheka irogono karona na njira inda jama karatasi ne kauge 10 ndene ankatheti ya The Daily Nation mutegeri ngwetuke mutegeri wichutia imochi yango nira chikuchiritiro ukirerwa na arua wachumagarukira kwa kuchigorera nkathitiro kwenda Daily Nation Standard ngono cionthe ukathoma na njira inda jama nikenda ukamenya imbi ukore ingiru kirerwa na arua kiri mantu jege kigomano kiragi kwambiria na arua nkwire na aruro kigomano kya Devolution Conference gikwambiria nari tariki 12 sorry na gigeta monkan tariki 15 na ara county ya Homa Bay Devolution Conference ara mantu jege thirikari cia matura jageta na mbere na kwarirwo na nkuruki gutarirwo kuma ntuko ya narua
na jau kwethira ukitwona kirinka theti cietu na kiri manto jegie mithako bado CHAN 2024 nionekene gwita na mbere bado CHAN 2024 nionekene kwithirwa igita na mbere arena ndi nkwirire mutongeri wa mugongo Daktari William Ruto igikaratasi kaka muthia na arambera kuga kanengera omushethi 2 million each kethira bakomba gutanguruta ndakache kuma ndigura Zambia na ndi muthako irigeri kwithirwa igicethwa runtuku kiumia akiaria ntuku egoro rais kagita na karara shemeni na shethi baba ki mukao jo mona Nairobi rais Ruto na rugira kanengera omushethi kana muthaki wa Harambee Stars 2.5 kana milioni 5 kethira bakomba kuringa Zambia kiri mithako irega chethra Moi International Sports Center Kasarani bobo jete nyuma ya Harambee Stars guchinda nthiguru ya Morocco ngoru emwe kiri kibungu ntuku ya kiumia korokete na muthaki omba kwithirwa kinengero chiringi milioni 1 yes na ndino gukarium irugo no karona karatasi na kamuthia kile manto ya mashindano ya CHAN jaraja onekene gwitithwa na mbere Monkera na Kenya ire na 0.7 batongerete ke group A Tanzania ina 0.9 batongerete ke group B Uganda ina 0.6 batongerete ke group C Senegal ina 0.3 na batongerete ke group D Tanzania na ndeni qualify tagutonya quarter finals automatically lakini Kenya yachinda Zambia ireka yaga qualify gutonya quarter finals muthia Zama ntozetu ndene katheti onikethera ngicokagira tuthuje na kumulika utongeria na mugeni wetu antuko ndene mubango je turingeme inchokerete ugeta kuraja na tukariria manto kathumba jegiro waria rungiru kuonekana gwita na mbere na gutamborwa igi mishetho iria igwitithwa na mbere OMCA na kureta mishetho yawe na kinyaka gitana kara kwirigiri kwethera kwina governors cup jaji onde tukajariria no ntonkethera ndina umwe akauro ndene council ya sports eta sports council Meru Sports Council tukariria manto jau na jange jama ingi ugeta kuraja ije ni Meru TV.